Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Kini Prime Minister jongka Pakistan, ya ka Shatri jongka Riu Kenthe ha France, bat pensyak selabben ya ka. Prime Minister jongka Pakistan, Shehbaz Sharif, ulah kini ino ya ka Shatri jongka we ka Riu Kenthe, bat ulah pensyak selabben ya ka. Kipat ba kibah pendonkam internet, kila ben bat kentho ya ka jinglong klemakor jong Sharif. Prime Minister jongka Pakistan, Shehbaz Sharif, ulah paunam haki social media, halor ka jing pensyak slab jong ya ka Riu Kenthe. Prime Minister jongka Pakistan, layu ba ulah ong ya ka ne ka Riu Kenthe, kabadai ka officer sorkar jongka France. Hadin kata, Shehbaz Sharif, ulah simno ya ka Shatri jongka ne ka officer, bat ulah pensyak slab no ya ka. Sharif ulah sedang banyat no ya lajong, ringkat bat ka Shatri, bat ulah pensyak slab no ya ka ne ka Riu Kenthe. Kajingle jung Shehbaz Sharif, kala penbitar haki social media. Kibabun kinong pendonkam internet, kila ong yakane kajingle jung Shehbaz Sharif, da kajinglong ke baklem akor, ba umdon kajingle ran watang kendiat ru. Shehbaz Sharif, hakane kapor, udon ha Paris, banwan syakawai kajingyalang, ka New Global Financing Pact Summit.